COVID-19 arona tangki kroi thip Japan raikom sai khetum sai kide DCRF ang nam kaparu era dimalongan DFU kahumrida Longle ahoy alampen SGB kobila lang Japan Bronson kramsabang keng open kiteng tua koi kipi Kardom pinya Adap Abirta long pen ilisami jirbon kilingpi non-arjik tha birtang ton pen. Non malom asamalong COVID-19 ke sobur kangdang bomajok akimi SOP setame pangdak pontulo. Bangso teng pen raratum ke kroi thi pen COVID ke so kapajum je phanpura dimahasa warlo ke do anarong so pialong raikom sai khetum do desang se pen methanga sai cheklem pon bomlong. Lason si COVID-19 ke sobur kangdang chubom penajok ASDM pen hukum ki pipona teng pen methanga gari do anka arnikang sampor phai hinian si pacheleng long chotji pa hukuma teng pen dimaha South District araratum aphan ke pakroi thip Japan raikom sai khetum sai kedeng po Bangsu ke langchari lepen rara phan ka pakroi pon Japan pura Haflong Police Station OC Pawan Gayan ke Japon along TSI Deep Jyoti Sharma lepen Haflong Traffic Branch in Charge SI Moti Basmatari tumpen langchari po second day আমি আজি বেসিক্যালি মানুহবিলাকক এৱেৰ কৰিছোঁ বহুত এন ইভেণ্ট কোনটো গাড়ী ওলাব পাৰে কোনটো নোৱাৰে সেইটো আমি এৱেৰ কৰি আছোঁ বুজাই আছোঁ মানুহবিলাকক প্ৰায় বহুত মানুহে কমপ্লাই কৰিছে নিউ গাইডলাইনছ আমি দেখি আছোঁ চেঞ্জেছ আহি আছে ইন দ্য কামিং ডেজ আমি আৰু ষ্ট্ৰিক্ট এনফৰ্চমেণ্ট কৰিম সেইবিলাক নিয়ম স্পেচিয়েলি অন বহুত এন ইভেণ্ট নাম্বাৰ্ছ এণ্ড দছ অন টু হুইলাৰ্ছ like no children is allowed only in case of children and ladies this measure is essential so we business manu bilago aru in coming days aru ami strict enforcement aru fine clearance ko korule Halapudi Mahasau SP Jayan Singh Amethang Chithur Plutsi Bangso COVID-19 ke so kapajum ponjephan sai ke deng ponalong additional SP Indranil Barua ke jadunalong SP Singh Hinpen kaningje ponatengke madhuara ratum setame sarkar aron kroi paminangji aron ke kroi kre tuma phana bangke adayaring ni tumpen en pon bom lopusi ningje pon मतलब स्टेट वाइड ऑर्डर है उसके बेसिस पे डीडीएमए ने भी ऑर्डर निकाल दिया है तो 1 बजे का जो है दुकान बंद करने का टाइम है 5 टू ऑल द डेलीजेंस जो भी हमारा पब्लिक है टू कोऑपरेट करना है और कोविड-19 सिचुएशन को सुधारने के लिए सबको अपना योगदान करना है इसलिए 2 बजे जैसा होने से सबको अपना घर में पहुंच जाना है 2 बजे के बाद बाहर नहीं होना 2 बजे अगर किसी को घर जाने में 1 घंटा लगता है तो 1 घंटा पहले मार्केट से अपना प्लेस ऑफ वर्क से स्टार्ट करे और टाइमली अपने घर पे पहुंच जाए ऐसा ही हम लोग का आप सभी से अनुरोध है और इसमें जो है अभी ASDMA का जो ऑर्डर है ऑड और इवन सिस्टम का बात है तो उसके रिगार्डिंग भी आज मीटिंग हो चुका है तो और देश में और Halapu Karbiang long ar long setame ke ong donga hitikula long sarkar ke thana rona tengpen kroidunsi apora tengpen hitikula do anta inkir ponetlo Rang sinilihin pensame kardom bipajirlo kardom pini nilida ke doke sentara hitilong sidalo Karbiang long non apor mawur ke so kaje thang pluk mate kichan pe ke jok government pen pa thek mate sarkar pen pa thek baji si apor inkir hitikula mo se inkir lap nangji pusi pini nili Walang komaji la pen sentar la pen tarabasa la sana hiti nang lang bomlo kasi pini la bang government pen pathik la bang soron teng lang atum kedeng don pen jok pini along tena hiti kola semi ke pon lam pini tum thek long lo aho bangso ke so pen kaching raiji pulote ili tum hem kachido clip henlo la sili tum thang ki sik krung saya mo ve pulote me thanga hem chido clip pen le sarkar long chirap dunlo
Haflong pen Suraj Barman la pen Tarabasa pen Dirchina Rongpi Karbi Anglong Lai. Penang Arnani pen di Phulam Ding Road adak Jasimet kilometer ner kep malom kedo DCRF ang nam Radatung Turpaksi Parupon Bom Lupo Alam Arjudun Longsi DFO ACF Ranger Protection Range la pen East West ing nam rai komasai khetum Chelangsi Adi Malongan Kahumridam Non malom Radatung do desang se pen lamding ka Cheleng atowar kilometer ner kep Arboretum Forest Sahem Chekoi Not pen kilometer Krehini National Highway atowar akung malom ing nam ke paru thekdam long pen ningrun hu pasom sidu Bangso putak birta kirip dum longa tengke rong ke sengji pomen pen thengpi thengprang ke pan pen danglok thengpi ke theke do anta rock lablo labangso birta ingnam rai komasai khietum ta arjudun longsi aruni phai krip clear ni ingnam rai komasai khietum abutung pen adimalong an paledam si hemgi kim pai tang kaya mukha parukang si rong asoratum phan chingki che than pen than pare te kanglo hala purong ke seng mate longle ka charai amen pen KLNLF KPLT UPLA la pen PDC ke puche tok kraisi tarpang thek che tarenti la pusona por hu DFO Jogonat rong pia hin pen rong arara tuma phan ke than te kang tengke thengpi thengprang la ke muni ra tuma kai long kenang sot nai ason athe pir the long thengpi thengprang le avedette muni ra tum eche theke wang dunjia phan akisung ke tamji la sopot si ke AC ing namrai komasai kamatung pen kai keta habir haram nampi namdur la pen thengpi thengprang ke rai kom dunjia phan si do de sang se sai cheklemrenti bom la si bangso sai ke klemalong solang duara ratumta khachirap chetu ti pidun kenang sot binong pusi than pare te kangsi kebang jilangar ni pen ke do an solang duara ta pen ing namrai komasai khiatum chilang ra pen nampi namdur mate thengpi thengprang ke rai kom dur pen chia sai ke klempon ra pen chia phanta DFO Jogana rong pia hin pen kachuni ripatu pon Bikram Crew report Karbi Anglong Live West Karbi Anglong Kheroni Police Station ke paro Mailu Outpost angkang Jiribasa Karbi Arong SGB Kobila Ling Tilapen Bronson Kramsa Tumangbong Longli Ahoyalam pen Kachargo Bangso Hut SGB Kobila Ling Tiapan Bronson Kramsa bang King Open ke thengpwa koi PC Mailu Outpost along an lam hoi pidam derlo Bangso Hut SGB Kobila Ling Tipen kachithan pon atengke alang liphan arenga hukapaso anta dulu pusi chithan pon Clardak pen birta ke long dun japan ka humri dam pen kachini dun atengke kidam tang aruni phai cricket thomarni arningang samapor JCB akor pen Kobila Ling Tia bang ahoy long hidia thak inglong along le phursi towara rai am nang thok pen hemgi kim japan cyclem pon Bangso sai Bronson Kramsa bang thegdum long si tham khedum West Karbi Anglong Congress District President Sarthai Kramsa Bhai Kokai Bhotia Hokole মই যেতিয়া মাটি ল্যান্ড রেক্লেমেশন কৰি আছে তেতিয়া মোক আহি আক্ৰমণ কৰে মোক এটেক কৰিছে কাৰণটো কি কাৰণ আচলতে মাটি লৈ কিবা হৈছে নি কাৰণটো হ'ল মানে এই সীমাৰ ওচৰত মাটি কাটিছে বুলি হেই লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ দাবীটো সীমাৰ ওচৰত মাটি কাটিছে এতিয়া মই কাটিছিলোঁ মোৰ নিজৰ মাটি মোৰ নিজৰ মাটিতে ল্যান্ড ৰেক্লেমেশন কৰিছে হিহঁতৰ মাটিতে আমি টাচ কৰাই নাই নিজৰ মাটিতে কৰিছোঁ তে সেই কৰাৰ সত্ত্বেও মোক এটেক কৰিছে আক্ৰমণ মোক এটেক কৰাৰ লগে লগে মোৰ মিছেছকো এটেক কৰিছে কাৰণ মোক এটেক কৰাৰ লগে মোৰ মিছেছে মোক ডিফেন্স দিছে সেভ কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে এই সেভ কৰাত মানে মোৰ মিছেছকো আক্ৰমণ কৰিলে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি আইনী ব্যৱস্থা কাক চাপিছে আইনৰ ব্যৱস্থা মই আইনত Bangso puta Kramsa tengke jongse hoylong le pulote hin chingwai sarpensi ajara saile klemji sitame chipar juse roinang ji pusi kudu la pusona hut bang hiniang bom lamche thak seroyama Bronson Kramsa bang Kobila Ling Tiapan arenga hu pasopon la penan porta king open ta nang thenglu pusi Mailu Outpost along lam hoi pidam der lam hoi ki pia teng Mailu police adum adimaklong an humri dampen ahok peralam kachini Japan tarlipon Lapen bang solong lialong nonomat ki ahem putung bang vetike madu tumta thangna rasai claim long lilu pusi hukum pitikang long Kheroni pen Mohon Teron Karbi Anglong Live Hauraghat Police Station ke parlo Uttar Borbil Outpost angkang Phuloni Circle Officer Sahema dungalong Elto pen Pulsar ka chetong ahir kang tang rakajok adimalong amat inuda prantam joilo Kiram tang aruni phai krepli arni kang sampor phai ke thomra chitima pormalom Uttar Borbil Outpost angkang Phuloni Circle Officer Sahema dungalong AS09H 0627 L2 800 pen AS09E 1033 Pulsar bike ka chetong ahiring tang ragan pino
Bangso ka tong ajur kang tang parpi ka jok bike along ka thap bang hini lake dhetia rong amekar right hai basumatari artaning kan koira truck la pen chipilang so rong amekar ajoy nursery artaning kan trainer cap pusi pang thekon bangso hud right hai basumatari bang kopai ke lang no jok adima long amat aprantam jui halapu elto 800 bang setame koliabor pen thon surian ke damjia phansi nangbarlo bonta kopai ke lang no pen jok si la puson phonang ko halapu areng keso ajoy nursery phan se kelang japan tong se kot pen bukulia se kelang hemalong an pondet lo bonta elto 800 along kache thaba tuma bang kopai ke me jok inuta arenga hu keso abang avela phuloni pen dirjuna rong pi karbiang lo la Pini Adap Abirta ke la pon se kang tonilo